Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i u naš novi video. Danas sa vama delimo recept za čoko plazma kocke. Evo šta nam je potrebno. Za prvi fil, odnosno koru, bit će nam potrebno 350 g plazme, potom 200 g rastopljenog maslaca ili margarina i bit će nam potrebno malo soka od pomoranče. Umjesto soka možete koristiti mlijeko, ali za ovu koru vam preporučujem sok. Za početak u keks dodat ću rastopljen puter i to ću sve ovako polako da promešam. Potom ću dodati soka po potrebi. Reći ću vam tačno koliko sam iskoristila, ali vam to sve zavisi od keksa. Koji keks koristite? Ja koristim plazmu. To je najbolje ovako sa rukom da uradite. I potom ću dodati vrlo malo soka, pošto za 2 kašike soka. I sada ću to još jednom sve da izjednačim sa rukom. Biće nam potreban jedan kalup, možete koristiti i pleh, tepsiju, okrugli, četvrtasti, ali pošto su kocke, ja koristim četvrtasti. Sada ću jedno da plazmu poređam. I to je najbolje da radite rukama, možete i sa čašom, ali rukama je to sve brže i jednostavnije. Jednostavno samo ovako utisnete kao za cheesecake i bilo koje druge torte, kolače sa ovakvim korama. Ovo je kalup od 24 cm. Potom ostavljam ovaj prvi sloj u frižider dok napravim fil. Mogli ste da vidite kako sam umutila šlag. Umutila sam 250 g šlaga sa 500 ml mlijeka. Umjesto šlaga možete koristiti pola litre slatke pavlake. Potrebno nam je još i 400 g pavlake kisela. Potom ću da umutim pavlaku sa 150 g šećera u prahu. Potom ću da dodajem malo po malo slatke pavlake umućene ili ti šlaga, šta koristite. I potom kada sam to umutila, dodat ću plazma keks. Biće vam potrebno oko 100-150 g plazma keksa. Dodajte koliko volite. Ako volite manje, vi dodajte manje. Ako volite više, vi dodajte više.
možda vam je lakše ovako sa špatulom da to sve promešate. Ne morate sa mikserom raditi ovaj poslednji deo, ali i možete kako god vi želite. Brže vam je naravno sa mikserom, ali ovoga puta meni je lakše da uradim ovako sa špatulom. I ovo ću odmah da dodam 1 do 2 kašike Neskvika. Umesto Neskvika možete da dodate naravno i kakao, kafu ako volite, ali Neskvik je ipak za sve, tako da svi većinom volimo Neskvik i zato se i zove čoko plazma, zato što ima i Neskvika i malo date čokoladne arome, kakao, kako god. Potom ću preko ovog sloja koji mi je ostao u frižideru da stavim film. Potom od gore kao dekoraciju posuću plazmu, ali možete i na drugačiji način da dekorišete. Nakon što dekorišem, ostavit ću u frižideru. Najbolje bi bilo preko noći, pošto je ipak ovo većinom šlag i brzo se priprema, ali možete staviti na sat, dva zamrzivač. Možete čak dodati, kao što ću i ja, sad mi je palo na pamet, dodat ću i malo Neskvika od gore. Ja inače Neskvik obožavam, tako da neće škoditi. I meni je još lepše i draže kad ima ovako grudvica, ali naravno mogla sam i da uzmem kroz sito da prosejem, ali meni je ovako nekako lepše. Ostavit ću preko noći pa ćemo da vidimo kakva će biti, odnosno sigurna sam da će biti ukusna. I evo, dragi prijatelji, sutradan ovako izgleda naše kocke. Možete nazvati kako god vi želite. Evo, ovako mi zovemo, ali vi naravno da možete dati svoj naziv. Ostavite mi u komentarima kako vam se sviđa recept. Također pišite nam ako imate neke slične ovako kolače da i mi isprobamo, torte, kako god. Nadam se da vam se sviđa ovaj video recept. Ako jeste, obavezno mi ostavite jedan like, prijavite se na kanal potpuno besplatno i pišite nam u komentarima. Također i delite sa prijateljima recept ako želite da još neko pogleda koga će da interesuje. Ja vas do sljedećeg video recepta mnogo pozdravljam i nadam se da se družimo opet. Ćao!